Jatend riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance Migosi Raila Odinga okoni koro ikore madhi debe gi jatend riwruog Kenya Kwanza Migosi William Ruto mondo mi jo Kenya koro oyier jago magibiro siro lwedo e komten piny Kenya. Odinga ne loso e alap matononoka e kaunti ma Mombasa kama ne otieke campaign mage kadho wadh nam chumbi bang' timo limbe e kaunti ma Lamu kaachiel kod Kilifi. Jafwambo marwa Joja Oko nigi ler mathoth. Bang' bagoromo e alwora ma Mpeketoni, chula mafaza Lamu kod boma ma Kilifi, jodito mag Azimio ne onywako kampen e boma ma Mombasa. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne otelo ne jo Azimio e romo mane otimore e alap matononoka. Jo Azimio ne okwero William Ruto mondo kik gen ombulu makadho wadh nam chumbi. Tarehe 9 wiki ijayo tutashikana yeye moja kwa moja. Ruto simama pale, baba asimame hapa. Tushikane mkono. Tumenyane. Tuone nani atashinda. Tumezunguka Kenya hii na tumeona walio wengi wamekubali ya kwamba form ni Azimio, form ni baba na Martha. Nataka niwaambie ndugu zangu, msiingie katika hesabu ya kutojielewa. Njia ishaonekana. Baba yenda kutoboa. Usipoteze kura kuitia katika upinzani. Kendo ne gimedo jiwo ni gibiro kedo kod mibadhi mapachoka. Kijana, tunataka kuanza kunyonga ufisadi. Kunyonga ufisadi. Unakubali? Unakubali? Mtanyonga ufisadi na kura ambayo mtapiga wiki ijayo. Jo Azimio ne bende osingo yaro thuolo mag tich ne rowere. Tunajua changamoto yetu ni ukosefu wa kazi, na wale watu ambaye watatutetea ni baba na Martha. Hatutasahau ajira ya vijana, sababu kijana akikosa ajira anaenda kuzunguka jikoni mahali mama yuko. Mimi nawaambia Kenya itaendeshwa na fikra za wamama na wababa wa Kenya hii. Change must come. Change must come. Change must come. Must come. And Baba is the change. Odinga ne omedo ni obiro keto mahino e jiwo ohala mag mwandu mag nam e counties ma Mombasa, Kilifi to kod Lamu. Serikali ya Azimio la Umoja itakuwa serikali ambayo iko na huruma, serikali ambayo iko na usafi, serikali pale ambayo hakuna ufisadi. Sawa sawa? Tunaahidi tarehe 9 mwezi wa 8 tutakupigia kura zote. Nanguruma kaya uya Mombasa. Raila nanguruma, nanguruma, Raila nanguruma, wataota moto hiyo uraisi, wataiona kwa view sasa. P.O. Box Sugoi, P.O. Box Nyeri. Tumaini mtoke kwa wingi, mkapige kura. Baada ya jioni mungoje majibu pale vituoni, ndio saa 6 usiku ama asubuhi ya pili baba atangazwe kama rais wa Kenya. Raila Odinga bende osero jodak duto mondo mi othegre kod jochung' duto mag UDA e kombe mag siasa. Gavana Kikone to koro tend riwruog Azimio la Umoja kotelne kod Migosi Raila Odinga otimo kampen mag kadho nam chumbi. Koro Migosi Raila Odinga koni oikore radori giri gi William Ruto e debe tarik 9 dwe ni mar 8. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.